Ka Voice of the People Party haka South Tarik mentau benai telah hiar syakil lai teli kisnong ke badan hapok Khappud joka India bat Bangladesh. Kisnong ka benengkong ke balai bandrung ka di kisnong huroi. Ke balong ka weni kisnong ke badan hapok Khappud joka India bat Bangladesh haka bahakan di kisnong layok ban pelong ya ka jelang haka balapan suthu ikinong rem bat ki issue jong ka seng Voice of the People Party. Haka ni ka jelang ki pat ba ke mi jong ki ying kisam masyong hajrong yeng masyong aplau yeng mas ngap ikajung pencai nakaliang jong ba adan mila bersama ubulong presiden jong kasang Voice of the People Party. Habakran hakan di kajinyalang nakaliang jong badan halo bela pencai ke bapun kimat bikin nongrim jong kasang ulakan penyauru halor kajingle jong sarkar ke bapan pau baka shifting ye kinong hikai bakanya semata hakakam hima san hima nakadaw banwan ra ye kajing hikai bakajing pencai ye kipat ba ulabu kajing keliru balai baka sarkar hakapor barung politik ne penyaso ke babun kin hikai college ba university hakaseng NPP kam simlang ai hari matapat ndali i bikin hikai nadu kin hikai college adu kin hikai nehu ki penyaso bakaseng VPP ka sarkar ka tiang bat ka aikis ker persya kalayaki hari awak kataru ka sarkar keladam ASEAN persya ka kes kin hikai hapo high court ba kala plong hikai baka di bujau sendan hapo Supreme Court. Let
Khappud Bangladesh, kamuan nang tiki Khappud Assam, kanuan na kaleng bat na prengsor banginon ra ya ka jingkala hagan ni ka kenti ka mamta. Mine portalang bangi hagan ni ka por ya ka syak ka jaw pra. Ha pra! Ha pra! Ha pra! Saysin kam jam. Ha pra! Ha pra! Ha pra! Kublai shibun, kublai syazungu, blai kurbu di bawah. Naruh doro ji bangira kuat bagi dam mata akat kema persyak ega pamsak persyak ega jiduk persyak ega jingle slian bat persyak ega jisadir ini pertama kali ega ke por apa mata hapra 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 kamjam sisisil hapra 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 kublai shibun kublai kurkui ni baro